Oh, bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ni kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Tahun 2010, Honda Civic 1.8 Auto. Ini orang panggil FD lah. FD, lepas tu harga jual 25,800. Cat kita sudah spray lah. Cat kita sudah spray, lepas tu dia pakai enjin tak silap R18 lah. R18. Kalau 2.0 K20. Kalau Type R K20A. Okey, dalam macam ni lah, sebab enjin kita belum cuci, dalam belum cuci, tapi ori lah, semua original. Yang punya molek pun original. Okey, kereta ni boleh lung kedai ya, boleh lung kedai. Muka 10,000, bulanan 875, ikat 5 tahun, ikat 5 tahun saja. Okey, tahun 2010 sudah facelift, punya. Belakang punya lampu sudah lain, dalam leather lah, dalam leather. Android player semua ada. Okey, tapi dia punya dashboard ada masalah. Sebab Honda punya dashboard memang banyak tahan. Okey, belakang macam ni. Sebab tahun 2010 Honda Civic FT ya. Dia belakang ini sudah facelift petak punya. Dia parking sensor ada 4. Kalau lama punya 2. Lepas tu belakang punya lampu bulat. Harga jual 25,800. 25,800. Kalau cash lah. Kalau lu kedai muka 10,000, bulanan RM875. Kalau bos-bos dan kawan-kawan sempat tengah cari FD. Okey, kita sini ada sebiji. Baru siap spray cat aja. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.